Hlophe lo namhlanje lesibili namhlanje sibuye eholidini kade kuwumsombuluko ogangile namhlanje ayekho umuntu umqasho ngathi ulindele ukuthi kufike abasebenzi namhlanje emva kwempela sonke nje na ukuthi emsebenzini akho bayaxoxa laba abantu abazi bakuthande vele laba abakazi bakuthande laba bebe pretendela laba ama fake employer lawo amukho nje umuntu olinde ukuthi ngafika umuntu emsebenzini namhlanje ebona ukuthi siphuma kwempela sonke njani namhlanje soqala ngo12 lalandeni bese nivongo ngo12 bese siqala iva likhishwa ngelinye iva nginibingelele kuphinda kuphi la nibukele khona MNTV channel ubingelelayo ngumsizi ngumfana kaNtshangase ngiphuma phansi le kanongoma njengoba nibona-ke bafethu siqala ngevideo kaFelix Hlophe ongumsakazi wegagasi aphinde abe usomahlaya uFelix Hlophe wedume kakhulu ngoba usomahlaya aphinde abe umsakazi namavideo abewenza la asuke encokola khona ngezidlo utshwala namalikho ngesikhathi somsebenzi isolezwe likhiphe indaba lapha likhuluma ngokuthi uFelix umisiwe emsebenzini ngokufika sekudlule isikhathi abantu abaningi sibonile ama comment uyatrend uFelix bayakubuza ukuthi kanti la mfo lezi zinto ahleze ezisho uyazenza ngempela nangu nje umemba lapha uncanana kanti lezi zinto ahleze ezisho uyazenza ngempela nangu umkhanyi thi gumede igcwele encwadi sazoke ibe nesikhathi esanele selikho indoda aveze lapha ke nabantu ke lapha belokhuza behleka nama emoji ukukhombisa ukuthi abantu indaba kaHlophe asazi ukuthi iqiniso kangakanani kodwa bakhombisa ngathi bayijabulela ngenxa yamavideo ke nani enwabonayo la uHlophe eveza khona ukuthi cha bafethu sishayile manje phela akhanje kuyelikho nangu swazi donsi uthena uqoshelwe lokutshela abantu ukuthi abadoje emsebenzini beyophuza hayi comment yakhe leyo awu nangu Ntokozo Nxumalo awu abamxolele kodwa naye lento yokuthi alibale ukuthi sanibonana noHlophe lo kuzomnxushisa emsebenzini usifuba sekwebula angizokuthini la angimoza uthini laphana uNtokozo Nxumalo uzwithe nangu laphana uAyanda Khulubuse kaGodide wakantulu uthi nangoke umuntu esingamethembo osho into ayenze kusho ukuthi izolo ubehambe eli waswela our very own president who leads by example usahlayeleni lapho hamba u12 manje izinto akuHlophe abejwayele ukuncokola ngazo nangu Siphe Ndwando ukuthi this is so sad I won't lie I love Felix kukuthi ngeke ngenze into bakhombisa ukumeseka kuFelix Hlophe abantu nangu uPhakamanduzo uthi practice what you preach Mr Hlophe man naye ke ukhombisa ukujabulela amancoko kaHlophe manje kodwa sekuthinte umsebenzi wakhe nangu uKhosi Lusha Nhleko Maphanga uthi may his soul rest in peace vele bebengamthandi kulowo muzi naye bejwayele kusho njalo futhi naye iclip asho njalo khona ukuthi naye mabexoxa emsebenzini ushuthi bevele bengakuthandi ngibona uHlophe lo lesihlanu namhlanje sekuyikhathi manje angazi nizafunani lapha mbani nina nifuna ukutshela yonke into lesihlanu namhlanje kade khona ikhukhula abantu bashonile namhlanje kufika inkomo kusasa kuyangcwadi kusasa futhi manje sekufonile ibhulu selisukile eMoy River niyeza ke manje siyafika inkomo nabafana niyohlinzwa umfana ufikile lo kagogo lo antinunini lo wasemandeni weshado nomalume uSibhamu uyena ke lo mfana wakhe lo uhamba nekhukhula umzimba wakhe uzowatholakala izwe fanele ukhukhula kodwa egcineni kuyathinzwa manje fanele usuke njengamanje uhamba uvalele isihambo ayeke umuntu ongena umuntu okhahlamezwe isikhukhula ikhukhula kade zikhona ikhukhula wonke umuntu ukhathazamekile phuthuma nje ekhaya namanje inkomo yeza kuyohlinzwa manje kuyaqala noma kuyonzowamukela isidumbu hamba lapha seyishayile ikhathi manje lesihlanu ngiyazi ukuthi ngila phesheya kodwa isikhathi sokuthi manje hambani nonke hambani
It's not like ukuthi ngoba sekushaya isikhathi sokuthi kuyophuzwa. Namhlanje Friday Doja bese yoncibilika uyophuza nemama nibheme ihabhu eyadini sengidotshile mfoka Hlophe ziyakhala ke manje kusho usiyabonga Nkosi. Sanibona uHlophe lo 12 manje isikhathi ngalwazi udaba. Isonto namhlanje langa lelikho. Namhlanje ilikho sidla nomama. Abona namhlanje sihamba nabo impela ke manje ama-main omama izinto ehothi uphuza ubuthethisa uthi sohamba phela la ngoba usile kanti uzenza ukuba amantombazane kodwa isilima siyahamba. Ngisho sekukhokhwa kufika ibhili uthi uyayikhokha yonke ibhili kahleke abakhokhe nabangani bakhona Superman okhokhela yonke into jwayela kabi la malengane zami kusemnandi kusenjalo bonke omama namhlanje base-views ayiqala manje 12 o'clock kuyafiwa yabona ukuthi awukho lapho ungaphinde uthi umem wena ungaphinde uthi umem othi wena unendlela kancane abantu nibiza kama-side chick la othi wena uyilo mdala othi wena uyisenior wena uyi-veteran ayona undaba uthi umama noma uyimem noma uyi-straight othi wena uyilo usemkhatshubovu wena kulo budlelwane lo wena kahle yona awuyena uyi-main wena umakade bona lodlala ngane zabantu mawuthi uyi-main mawuthi uyimama amamama agcwele views namhlanje uHlophe la siqaleni makwethu. Nangu umzwandile phoso uthi lo muntu ikhanda lakhe ligcwele upelepele ngempela angithi usuke edlala bafethu njengoba nibona nani ama-comment ahlukahlukene ngendaba kaHlophe nawe siyafisa ukuzwa ukuthi wena iside lakho luthini lapho ekhaya ngoba hayi zenzekile zona ngempela kodwa-ke asazi soyilandela indaba sigcine sithola iside lakhe uFelix Hlophe ukuthi kwenzakaleni mhlawumbe ngempela bese kushaya isikhathi selikho angesazi. Ngiyabonga kakhulu ngicela ukuthi wonke umuntu obukayo subscribe konke sikushoyo into eshiwa abantu nento esiyithole kwisolezwe sisalinde iside lakhe uFelix Hlophe. Umuntu obukayo ngiyacela subscribe ku-TV channel ngiyanithanda nonke ngiyabonga. Yeah, sana sankhona. Imepatia go, ole God. Ole perfect, solo la, azopa.